الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا اللهم علما وفهما وفقا يا رب العالمين. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين: كتاب الصلاة. كتاب الصلاة. الحمد لله، نتعودنا إن نوسنة منها كتاب سبك متن سن أبي شجاع رحمه الله تعالى. وسنة إن بحث سن الطهارة، وسنة تانيها الطهارة أبابلن السدس. اللون إن شاء الله سبحانه وتعالى يمتون كتانيو كتاب الصلاة. سنبهيان نئين فهجئون تاني إن شاء الله سبحانه وتعالى. سنبقى كتانيو ما كان كتاب الصلاة يأسين كتاب إسننة فأولنين المذاكرة دروس sama mga lecture na nato supaya bumawot alam sin pikilan nato insyaallah subhanahu wa ta'ala pagadya nato مما بيئون محرمات الحيض والنفاس يبنسن محرمات الجنب يبنسن محرمات mga muhdith. Nah, siyuba in makatumbong sin mga muharramat. تفضلي يا أم حبيبة، ما هي محرمات الجنب؟ ونمان ما محرمات الجنب؟ محرمات الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محرمات الجنوب. ويحرم على الجنوب 5 أشياء: الصلاة، وقراءة القرآن، ومس المصحف وحمله، والطواف، ولبس المسجد. واللبث في المسجد. محرمات المحدث. ويحرم على المحدث 3 أشياء: الصلاة، والطواف، ومس المصحف، وحمله. جيد. يكون شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. محرمات الجنوب. يحرم على الجنوب 5 أشياء: الصلاة، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف وحمله، واللبس في المسجد. محرمات محدث. محرمات المحدث. محرمات المحدث. ويحرم على المحدث 3 أشياء: الصلاة، والطواف، مس المصحف وحمله. جيد. إذن أميتئن نكانة سلمة بهاء ومبنى كتاب يوريها كتاب الصلاة. كتاب الصلاة. ومنها تسل الصلاة. الصلاة لغة الدعاء،
الصلاة لغة الدعاء. In original meanings in salah, dua. Meaning, puunan. Even sin original meaning mo. Haway roon pa in kiyabusan in word yan amuin hinang pa amuin pag-ibadat tartan to guys kay nga tanna ko sa in original meaning niya to in dua in salat in ma'na niya ad-du'a pangayo du'a. And then Allah subhanahu wa ta'ala iyan niya yung Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ud'u lahum. Usin Allah subhanahu wa ta'ala inna salataka sakanun lahum. Ya Muhammad, duwaahin mga bariman. Inna salataka sakanun lahum. Sabunnal to din salatak. In du'a mo kanila. Hindi mo kunin maksud. Sabunnal to din sambahayang mo kanila. Bukod. Sa meaning sin ayat ini, inna salataka sakanun lahum, ay sabunnal to din du'a mo ha mga bariman, sakanun lahum hikasan ng sin amuin pangatayan nila. Iban hikasan ng sin hal na. So iniusan sila Allah Ta'ala in word salah na hindi sa Quran bima'na al-asli. Ang ma'na niya mo in original meaning niya. Amo na in dua. Na. Dua. Arapun in ma'na niya mga syara. In ma'na sinisambahaya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun بالتسليم بشرائط مخصوصة. ناتس سنبهيا أقوال وأفعال. آتس أقوال وأفعال إنسيا كمبوسيا سن أقوال كبتغن لهم سنبهيا مقبشرة كده مقدعاء مقتسبيح مقذكر دمكيا سنبهيا أفعال كمبوس تيسب سياسين af'al hibal hina magruko sujud kita hirutang ten limata padaghalta namin ini katan af'al. So insambahayang insiya aqwalun wa af'al. Muftatahatun bitakbir. Atisin muftataha iukab siya sin takbir. Insambahayang impangukab ya sambahayang takbir, Allahu Akbar. Bangkaw na katakbir na, bima'na imukab na kaw, sambahayang halom na kaw sin, sambahayang. Muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, tumubtub siya, tammatun siya, atawakan, intumambulikan niya, taslim, amunain, assalamu alaikum, sambil amin patuloy wansin, bala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi. Nah, amo yanin ma'na si sambahayang banghashara. Nah. Yan na. Pagita nakasuod pa ba? Idan amuyatin ka unta hukuman niya iwan sin mga syurut likasah sin sambahayang iwan mawaqit. Bihaon ka unta yuna nasabot sin shaykh mawaqitus salah. Kaya mo tanga kitab niyo kung hindi tang nyo. Mawaqitu as-salah. Nah. Unin hatisin mawaqit. In mawaqit, jama' miqat. Jama' siya sin word. Miqat. In maksud niya rin di miqat zaman. Hati niya mga waktu sin sambahayan. Mga waktu sin sambahayan. At niya ka unta lesson na tuhaan daw ini.
kuno tumagna in sambahayang fajr. Kuno siya mag-end. Kuno siya sumudin in dhuhr. Kuno siya gumwa in dhuhr. Kuno sumudin asr. Atin yung mga waktu sin sambahayang inkauntan. Namun 5 waktu na. Namun na in fajr, dhuhr, asr, maghrib, iwan sin, isha. 5 yan. Namun yung inkauntan yun. Adlaw insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah, law sin Shaykh rahimahullah ta'ala mawaqitus salah, mga kawaktu-waktuhan sin sambahayang. قال المؤلف الصلاة المفروضة 5. الصلاة المفروضة 5. إن سمبايا أم إن فرض إن من واجب سمبايا واجب 5 لما ينتود وأسلين هلمين إن كتان سنة. إذن الصلاة المفروضة إن سمبايا من فرض سجكات ومن فرض سجة من سبيت تدهنا عندي مكجري تنجلا 5 limang kaginis sambahayan. 5 kaginis sambahayan. Puno naman, fajr, dhuhr, asr, maghrib, iwan sin, isha. 5 rin taon. Na, pag-umusin 5 ini, aun, waktu sin tiap-tiap sambahayan. Di kau menjadi sumambahayang suway hawak dunia. Jadi, audud yutang sin Allah Ta'ala tertentu waktu niya. Di kau makajari gumwa dahin dunia. Nawang kau nakahuwa dan hawak niya siyambahayang musyabukun na waktu niya di makna insambahayang muqada. Ini pagtag qada na siya. Nah, arapun bang insambahayang mukimuddan hawak niya impagtag ada dalam terminologi sin fiqh au pagtagun ada au pagtagun qada. Nah, inati sin qada sambahayang gwa na sin waktu niya. Arakunin ada alif dal alif hamzah hati niya pagsambahayang pagtunay sin sambahayang waktu niya. Aun pahambuk pagsabot nusin mga ulama i'adah al-i'adah patan al-i'adah 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 inatisin al-i'adah sambahayang hawaktu niya rasa balikan meaning nawus na ko ng sambahayang dhuhr hawaktu niya balikan mo in sambahayang dhuhr, sambahayang ko balik dhuhr. Pagtagsing sambahayang mo biyalikan mo na, i'ada na siya. Right? Idan, in sambahayang hawa na sinwakto niya qada, in sambahayang halom sinwakto niya ada, in sambahayang biyalikan mo hawakto niya i'ada. Pagta. Ini yan, terminology suway nusadya kayo. In dalil sin in tiap-tiap sambahayang aw waktu niya tertentu biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala farman sin Allah ta'ala inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سورة نيونة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين
كتابا موقوتا. نعم. ومن هاتي سن آية إن هاتني جيد أن كتسن الله سبحانه وتعالى إن الصلاة سبنال تود إن سنبها إن ما سنبها من لما وقتك كانت على المؤمنين إن كأونا نيها مغبر إيمان كتابا أي فرضا إن كأونا سن سنبها ينها مغبر إيمان كتابا إن هات سن كتابا دي فرض أتنا فرض إن سنبها أبر إيمان سرت إن سنبها من فرض ين موقوتا هذا سن موقوت أو وقت نية أو وقت نية. نعم. أو وقت نية. كانوا معنى سن آية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن هذا سن كتاب بمعنى فرض يرضو سن الله تعالى موقوتا أي له مؤقتا بوقت أو وقت يهديه تنسل الله سبحانه وتعالى. نعم. إلى الله سبحانه وتعالى نبنكل نهلوم سن القرآن إن لما سنبها ينهي إن وقت سن لما سنبها ينهي ساء بالإشارة ولا نيتيوغي لا سيبت طول الفجر إن عصر إن لا ساء بلكنكو إشارة ولكن إشارة أتني بيا أو نسجى سيجنال مد أو نسجى مؤين سيجنال فلما وقت سأبقنين ولا سيتيوغي لا سين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى من لما وقته ألم سن القرآن قال الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار طرفي النهار وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وزلفا منذ وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين. نعم. أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. سورة هود. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين. سورة هود. سورة هود. نعم. هنا آية ini أو إشارة أو إشارة فلما وقته من فجر ظهر عصر مغرب بنسن إشارة. قل معنى سن آية إن معنى سن آية فصلاة. نعم. وأقم الصلاة
iban patindog ang sambahayang ya Muhammad. طرفي النهار طرفي النهار هاتي سن طرف دهل برهل سن أدلو ولمعنى أن دهل برهل سن أدلو ثاني إن أدلو لو تتمكنا سيام دينها فجر سنبل با دوم Kunin kid niya fajr. In kid niya pansipak kunin in kid niya pansipak. Sin adlaw ang takaon ha adlaw. In kid niya pansipak asr sambil pa maghrib. In kid niya sa pansipak fajr. Na fajr. At iyan siya sin Allah Ta'ala aqimis salat wa aqimis salat. Patindo ay sambahayang ya Muhammad waktu amun kid pakid sin adlaw ay bima'na patindo nga in fajr iban sin asr duway nasab isya law sin Imam al-Hasan imaqsud din di al-fajr wal asr wa zulafan min al-layl na'am wa zulafan min al-layl in hati sin zulafan min al-layl amuna in maghrib iban sin isya damikyan ha maghrib iban sin isya patindo kay sambayang ya Muhammad kid pakid sin adlaw iban sin dum haruma muna in maghrib iban sin isya na'am inna as-salata afwan innal hasanat yudhibna as-sayyi'at sawunna tudin paghinang marayaw yudhibna makapapasin hinang mangit dahil hindi makatadalil sin hinang marayaw makapiparat siya sin hinang mangit ذلك ذكرى للذاكرين إن ينتقتمتم هم غسلنا نلمتم نعم قال إيمان كو يا شيخ وين سبت الظهر مرين سبت فجر إبن سين عصر مغرب إبن سين عشاء هون إن ظهر القرآن نسبت أو الإشارة أو سورة الإسراء قال الله تعالى سورة الإسراء قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الله أكبر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا نعم إن هذه الآية نوسن الله سبحانه وتعالى وغبؤنة محمد صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة patindo kay sambahayan ya Muhammad ay sambahayan ko ya Muhammad liduluki syams ay li zawaliha in hatisin liduluki syams ay tindog ka sambahayan ko ya Muhammad apabila kimiring na in mata sugaring haritungan kaya term nyo Tudkam in Zuhur tumagna siya apabila kimiring na mata suha minarituhan uling suha sa tagdo pagkiring niya tiyo maka tanyura pagkiring niya simud na in waktu sinbok kandalong sin Allah Ta'ala aqimis salat liduluki syams tinug ko sambayang ko ya Muhammad apabila limid na mata suha rin ha متن هذه الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل سنبل با أمو إن پنقنا أن لندم سندوم أتين وسنبا يون سين ظهر إبن سين عصر أغد بين مغرب إبن سين عشاء آيتين نعم وقرآن الفجر أي وأقم قرآن الفجر إبن تندق دي سبكو
sambahayang fajr. Maksud sa Quran al-fajr hindi sambahayang fajr. Nah, tindog day sab ka waktu yan, mayta inna Quran al-fajr. Karna in sambahayang fajr kana mashhudan in kaaunan niya yan ang saksian atau siya saksian. Isiyum si masaksi ano na yung mga malaika. Sambahayang fajr mapunin mga malaikat juti sin may na at iman sin doon mapun sila hawno awaktu fajr. Kandalong sin Allah Ta'ala aqimis salata li duluki syamsi ila ghasaqil layl wa Qur'an al-fajr. Iman sin sambahayang fajr wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda sa una tuloy sambahayang fajr kana mashhudan in kaaunan niya siya saksian siya ay siya saksian sin mga malaika. Mafhum na? Na, yan yung mga darul ifta, nagbayda sin waktu baini, may nagbarhajat. Hindi na kita mag-need pa mong mag-hadi. Suway tahadihun, yad din bang sa upama, kumuddan kita ha tampan, wayroon lilus. Makulakan, tawakan, on lilus mo sa siyudakan. Hindi na mag-iban. Na, bed din yung pangilahan mo to. Bed din yung pagsambayan. At pag lagsin samba sin waktu, kalagihan syarak siya. May manjariya mo yung magtukod-tukod na sa jasway, kita mag-ijtihad. In-ijtihad, sumay lagay, layha, ilmu. Na. Ang kanda mo iniin kahalgaan may kita magsabot sin mga mawaqit, sin salah. Lang sin Shaykh rahimahullah ta'ala. Saan yung kitab? Kitaan yung kitab niyo. لو سن شيخ الظهر يقنا أن يريها وقت الظهر. الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. Nah, naantaring ha? Buk. Ireisuntan yung dalil ini. Okay na? Ireisuntan nyo na. Sulat nyo na ini. نفترض amoy iniin muna ini kanyo ano yung jutang ko ini ha? Line? Line to line lang tamo iniin gumi parang sadya kada mo in gumi timulong siya tawakan شكل بيت شيء ها إن كونه أتاني بطليموس سن بريك وكان يتكلم البيت أشياء الدنيا باتا sambil discover sin ilmu in dunia ihulong siya. Prove sin Quran in dunya timulu. Awak tu nagbulalin Europe ang sila asal civilized iban tao makanday ing pannalatag na sin dunya patak na sa in Quran asal kita biyabay tanday sin angiwo iban upat nga katustahon biyabay taan kita in dunya timulusin. Hawlo yan kamakan haram sin Quran. Naam. Kamakan mo yan ayat ng Allah Ta'ala. Yulijul layla fin nahar wa yulijul nahara fin layla. Inayat kan mahaba siya lagan yung sadya. Suwan yung kakuruan niya sa admin-men kan. Ako kita rin ata. Tudka. Lang tamo iniin. Tamo iniin Maghrib, Mashriq,
Kung natin sin masyrik, atin niya pagbukuan sin suka. Lokal pagbukuan sin suka. Ini maghrib. Atin niya pagbukukurug. Sadlupan. Ini subangan. Ini sadlupan. Ako na magbuhay suka. Hindi. Kung hindi kumain suka, kiamat na. Sabi. Yan na? Ano na? Sayed? Tuntun. And ini, apabila maut maring suka, sani niya, natin niya hakit tungan tutsi. Bangyan hakit tungan yung suka, in tao timindog, na hindi yung suka niya, taas. Apabila hakit tungan turin mata suka, pagkundan niya mariwayroon lambong, zero. Pasal may ta, hakit tungan turin. Kaya yun, kaya niyo, hakit tungan turin. Impagtag sin waktu apabila yung suka hari tungan tuod hafiqhin kung tuman nyo ha law nila filistiwa alistiwa alistiwa na hari tungan tuod istiwa baik istiwa. Dogaw. Bangbihain yung suka, mayroon pa simusulit mo. Kung tumagula, mag-start in vokor, simul. Law sin shaykh, aturan yung kitab mo, wa awalu waqtiha, impanagnaan waktu sin sambahayang vokor, zawalu syams. Kunin hati sin zawal. In hati sin zawal, bang siya ni, after pila minute, kimiring siya ni. Harap niya pakain, bari. Paglid niya sa jamari tiyo-tiyo, lang sin Arab zalat isyams. At inya limidin suka. Paglid sin suka, ay na magsulat. Huwag na. Paglid sin suka, tao timitindog na hindi haw nilambong niya. Right at all left. Ano sabi nga sila? Haw nilambong. Alright? Wala hawla wala quwwata illa billah. Paglid niya mali, inlambong niya rin di tiyo-tiyo po. Ano ba? Bibihan, tulitin ko hindi. Basta hindi. Bukong hindi siya lang kung lutaw sa rin niya. Lutaw ay kung lang mong siya lutaw. Kaya na, pag-lead niya sa dyan, tiyo, simud din waktu. So, amayat yung pag-iyanon, zawalus syams. Kaya na, zawalus syams, ay zalapis syams, lingid na yung suha, paki. Pag-lead niya naman, misan tiyo, start na yung waktu. Amayin natin sin zawalus syams, atin niya bang siya limid na in suka. Kita nyo rin limid? Kimiring na siya pagpapal. Kung start, limid. Kimiring pa siya. Na. Jayid? Kung siya mag-e. Kung mauusin waktu mo. Balik ka mo pa kita. Yung sin shaykh, wa akhiruhu in kahinapusan sin waqtu zuhur idha sara dhillu kulli shay'in mithlahu. Turkam
Idha sara. Natin sinusara apabila mahinang na. Mga English lang niya, become. Yung sara, yan berti maanan niya. Apabila mahinang na. Idha sara. Dhillu, unat sin dhill, lambung. Apabila mahinang na. Dhillu kulli shay'in mithla. Apabila mahinang na inlambong niya, biyak na sin siya. Hindi natin. Tulad. Kalagan tafahamay na magsulat. Limit, Mary. 12, 13. Limit. Naam, inlambong isa. Maghahaba. Correct? Maghahaba. Limit, maglilid, maghahaba. Sambil. Ikaw tayo. Inlambong ini, hangkahaba na ibansin, tauya. Ilan degrees na? 19 din? 90 siguro ka mo? 45? La hawla wala quwwata illa billah. 90 degrees. Apabila magsimu ng timitindo, ibansin lambong niya, law mo, ubus dahil waktu, way na waktu. Mga lisag pila, kung ka mga 2 approximate. Depende ha po na, 245. Depende ha, season. Bang siya summer season, depende. Kung haba, bang siya winter, pangahagot. Ha? O amoy kumuhan, murway, susok siya. Jayet? Kaya yan. Sawa na ini? Balikan. Wadzuhru, الظهر وأول نتنهلس من شيخ وأول وقتها زوال الشمس. First وقت niya pabila sumud siya pabila limid na imatasuk. وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله. Apabila mahinang na inlambong iyan sintaas niya مثله magsibuk na. Ngayon yung maana niya. Magsibuk na inlambong iyan sin amuin, tagda po sin lambong. Nah. Hina? إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال puasin nasud sin zawal. Hina? Ang papangasurin doon. Baik. Kuno sumudin waktu asr. لوسن شيخ والعصر وقت عصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وأول وقتها الزيادة على ظل المثل تذكر لأن دي ما ننسوها siunain haba sinyaw ni Mansin ini pagliit niya tiyo-tiyo liit niya tiyo-tiyo limidi sa bilambong tiyo-tiyo lumabi na yung lambong dahil ha lanjang sin amin tao yan tatapos sila lang sin shaykh impanag na ang waktu sin asab. نعم الزيادة أبابيل لمبنا اللمبم على ظل المثل دينها أموين سيبوني أبابيل سيا لمبنا تيو تيو إن لمبم دينها لنجان سيناموين تمتين دوكيون تبدأ سين لمبم لون وقت عصر pag-ubos naman sin waktu zuhur pag-lead niya tiyo tiyo asar. أو إن شئت فقل كو مبايا jadi kau imian pag-usin waktu zuhur asar saboy mo na yung kabigdaan nila second جيد
Mafhum? Hindi na. Imagna na inasa. Insuka, harap man. Harap man, harap man, harap man. Inlambong, magahaba. Yan na, maga. Kung maubusin waktu, alas. Itawon ka kunin kita. لوسن شيخ والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل. Ang siyaluma binaringha, hamuin lambong, sinamuin, amin nandiyan sin tagda ko sin lambong. وآخره في الاختيار. إن kahinapusan niya ha ikhtiyar. Hati sin ikhtiyar ini, hamuin pwede pa ko sumambahayang, in last na tuod, waktu sin asr, hamuin okay pa, wayroon pa dusa maka mo, wayroon pa karaha maka mo, kung pa makruhin sambahayang mo, pagtaon na ikhtiyar. In last waktu sin sambahayang asr, ha ikhtiyar, hamuin, in meaning sin ikhtiyar, hamuin, pwede pa ka sumambahayang dain doon, wayroon pa dusa maka. In last niya, naam, إذا إلى ظل المثلين إلى ظل المثلين نوكا apabila mahinang na inlambong mithlain biaksin dua habaksin timitin tudda harap na marin suha harap mari ini maghaba apabila inhaba ni nikatan apabila inhaba nila inikatan equals dua haini ini hambuk haba niya inhambuk ini at ini dua haba na sinamu inlambong ni lanjang niya dahil doon jari pa kau sumambahayang asr fil ikhtiyar bima'na wayroon pa doon sa maga ini pamangalisag ikatuta pamangalisag lima alisag lima hangku mahayang paon pa waktu pa maghrib. Pagtag fil ikhtiyar at inawayroon pa karaha niya. Na saon pa waktu asar o pa waktu sin asar. Pag-uwas sin ini, umagna na siya 5, 11, sambil pa amuin. Kahinapusan niya, bunal, jari pa yung sumambahayang asar sa mahal karaha. Makruho na yung sambahayang, sa magsusuok na kau pa, maghrib. Nah, susuk na kau pa maghrib. Nah, kung mahinang na haraming sambahayang, mahinang na haraming sambahayang apabila wayroon na waktu na kapin, di na sumarang. Mag-ayil pa kung magkatan, way na waktu magmaghrib. Hindi to, bang wayroon udjun, tay maunsin syara, haram na in, pagsambahayang. Jayid, bang wayroon udjun. Nah, sabang siya marut pahamuin dua na inhaba sin lambong niya equals pahamuin tao timitindog yaon masi-masi pa fil ikhtiyar at niya misan kawamuin tahalaon mo mali pa waktu ini wayroon pa dun sa maka sabmahayang pain waktu tabaan bangin pagbisarahan ta waktu wamuin aun fadilan yamin marayaw tuod waktu na amiman malaggoing pahala di kaunahanin awal waktu lang sinkuan na saon yan kayo wanan may ano siya aun uzur nila aun hinang aun katan di siya makasambay nga panagnan waktu jeri siya sumambahayang sambil mari jeri wayroon karahan niya sambil pa ikhtiyar sambil pa waktu min mahinang ng lambong equals 2 sinamuin tagda ko sina jayid kaya tiyan niyo na bang siya nilimyo na rin di jeri pa saon na karahan niya bang masuok na to na min wayroon na waktu haram حرم يأتي أن ندو نعم طيب ملكا والعصر العصر وأول وقته الزيادة وأول وقتها الزيادة على ظل المثل ونقنا نسون سن عصر قبيل أو نلبي تيو دينها haba sin lambu. Wa akhiruhu fil ikhtiyar. Kahinapusan niya mo in. Pwede pa kau sumambayang wayroon salla sin sambayang mo fil ikhtiyar pagtagon nila ila
dhillil mithlain. Apabila in lambong, equals na siya dua, sinamuin nagtitindog yaw. Okay na? Na. Slawsin Shaykh, وفي الجواز إلى غروب الشمس. هجواز سب وقت الجواز pagtahon nila. Naam. Sambil maripa, pagtuugom sin mata suka. Na hindi sambil harap mari, wakat jais pagtuntag ka na. Bang tapaluaglo akong explanation, in waktu pa. Taksim sin mga ulama, ang wakt, pagtahon nila wakt fadila. At isin wakt fadila mo insa lingkat-lingkat waktu mo na panagnaan waktu niya. Bus mo sadya mag-ayil, magkatan, magbang, sumambayang ko ha, waktu niya. Amoy in the best. Ang pagtakon waktu ikhtiyar. Ito nin sambahayang, sambil amoy palito mo yung sambahayang pawakto na haway rundo sa makam. Waktu nin pagtag, ikhtiyar. Na. Ang pagtakon waktul jawaz. Waktul jawaz at inamin jari pa rin dun sa ma'al karaha. Makro na yung sambahayang, naam, dahin ha, dahin di sambil maripa pagtuugumsin, matasuha. Kung maubos na to, gumawa na yung waktu sinasar, gumawa siya inda al-ghurub, apabila tumugum na in, matasuha, bang timugum na, ubos na. Yatin niyo, insyarah. Muling pagtag sinuwakto mo in makajari pa ko sumambayang way sa ikhtiyar. Na, pag-uus sin ikhtiyar yan, mahulog na ko pajawad sa ma'al karaha. Na, ma'al karaha, makruh ning sambahayan karna kung na marayo masuok na kautub pa, waktu sin mo. Na, kung kumwa in waktu zuhur, in waktu asar, na hindi. Apabila tumugum na in mata suka, yan rin suka. Yan siya, ito. Yan, bihan, tunga na. Alawa na yung tunga. Alawa na yung tunga, ang panakapin, tunga, ang pawak. Sa insambahayang dahin doon, haram na. Mga aming tiyagtuuran, ha? Haram na, magulog na makaalas siya doon sa rakul. Na, sambil, ang patiyo-tiyo, sambil, malawa na. Paglawa niya, way na, waktu aso. In tendency niya lang kung sumambahayang dahin di in suka na, lawa na, in sambahayang qada. Sabkimuddan na siya hukunha, waktu. Pag sambahayang hulong nawaitu, an usalli al-asra qadaan. Qada. Sabukun na siya ha, waktu. Na, mafhum? Yung kalupay ni iwat kamuri mahino. Waqt fadila, panagnaan waktu. Na, الصلاة على وقتها بأسين حديث إمام البخاري ومسلم كان ابن مسعود رضي الله عنه وقت سنغسه رسول صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أي الأعمال أحب إلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقته فنبنى من سنبايا وقتنا بكرواني ثم قلت ثم أي Abu Muslim sin Ibn Mas'ud uno. Kasi Rasul sallallahu alaihi wasallam birrul walidain. Pagikatu amwan al-jihadu fi sabil. At yung panagnan waqt fadila, panagnan waqt ikhtiyara mo in pwede pa ko sumambay wayruun karaha, wayrun dusa, sambil maun pa, dhillil mithlain. Pabila man, amuin humaba na in lambong dua, amuin equals dua sin hambok lambong. Na, inhikatu niya waktu jawaz ma'al karaha, waktu jari pasaon na karaha niya, amo impuas na sin wakat ikhtiyar sa bil-pagurub, na kay napusan gumwa in waktu. Sinasar indal gurub at pabila, malawa na, in mata sugato talima, lawa na siya kata. Jayid? Na. Yan. Na. طيب
Yaun maghrib. Wal maghrib wa waqtuha wahid. Al maghrib hambuk din waktu niya. Hawpuin waktu sin maghrib. Naam. نعم والمغرب ووقتها واحد إن وقت المغرب مبوك إذن حوق دسي إذن حوق دسي وهو غروب الشمس دينها غروب سن شمس دينها pagtugom sin matasuhan wa bimiqdari ma yu'adhinu wa yatawadda puasin pagtugom sin matasuhan na lawa na puasin waktu yan kimira kaw estimate kaw biya sin lugay sin pagbang Allahu Akbar sambil pagkahinapusan La ilaha illallah. Pag-uus magbang, mag-ail. Pag-uus mag-ail, magbadyo, magkatan, mga kamis niya. Pag-uus yad to sumambahayang, amuin, sambahayang, bukoy sa mahaba, to bukoy sa bahupo. Pag-uus niya sumambahayang siya 5 rakaat, kasi sambayang maghrib. Pag-ubos niya, kirahan yun na sadya, estimatean yun na sadya, bihad din haba niya dukataan, bihad to rin waktu sumbaka. Kita niyo? Saan nyo ba? Na, wal maghribu wa waqtuha wahidun. Waktu niya buk. Wa huwa ghurubu syams. Amin ha pagtugom sin matasu. Wa bimiqdar. Iban ha qadar. Ay bima'na ha estimation ma yu'adhin apabila magba plus wa yatawadda mag-ayl plus wa yasturu al-awra magtabon sin awra plus yuqimu as-salat sumambahayang plus yusalli 5 rakaat sumambayang pasibalik 5 rakaat kirahan na inhaba niya tukatan namin nasabot ko bihad turan waktu sin mga pila minutes sa tukatan pila minute magbang mag-ayl magbadyo sumambahayang maghrib sumambahayang pali rakaat pila minutes atin niya mga kauhaan tag 5 minutes ngayon po na to 25 pa 30 minutes sa in qawlini qawl jarid sin Imam Shafi'i wa huwa ghayrul mu'tamad bukun siya ini mufta bihi bukun amuin pag-usalun amuin reliable kabtangan ha madhab sin Imam Shafi'i ngayon ini qawl sin Imam Shafi'i al-jarid istorya hanta na kamusin madhab sin Imam Shafi'i dua madhab qadim iban madhab jarid in madhab qadima min old madhab niya min hawakto pa siya ha Iraq dito siya nag-research ng katan na pagkadto niya pa Misr kaya pindahan aun amendments aun mga napinda dahil mga madhab niya nakauna impagtag sinamuin bago research niya ha Misr na siya sambil na wapat na siya rin unin pagtag madhab jarid ha madhab jarid niya amunay sa madhab qadim ang Arab na mo research na nakauna madhab qadim naam wa huwa al-mu'tamad amuyad to reliable pinisin kamatauran in madhab nakaunin in waqtusin amu in maghrib naam ma lam yaghib الشفق الأحمر ما لم يغب الشفق الأحمر نعم in waktu in qawl makusog bisara makusog ha waktu sin maghrib maubos siya apabila malawa na in shafaqul ahmar apabila
malawa na in shafaqu al-ahmar. Unin hati sin shafaqu al-ahmar. Na. Tudka. Lagyan din fahm ha. Sa fiqh kita niyo diyan. Yan na magsulat bang nag-explain. Pagtugom sin mata sungar hindi, unin gumawa sa haya, uno. Asfar. Pagtag. Biyaning siya. Susah pa biyaning. Mimbang siya wala patuod, timutok mo. Yung pagtag sinamuin, alindang biyaning, yung sahaya na siya. Biyaning, yung pagtag, as-shafaq, al-asfar. Kung tayo pagtag at takwan. Alindang biyaning, correct ka to. Ay, English, ano tayo pagtag? Yellow alinding. Na, paglawa niya yan, Mary, ambil malawa na, mag-start na in yellow ini, ma-transform siya pa pula. Bang siya mahinang na pula, yung pagtag, sinuwar na pula yun, as-shafaq, al-ahmar. Pula. Paglawa sin mata suka, pulain lang. Pula. Na, malawa na yung pula rin. Kung mag-end in waktu maghrib, apabila malawa na in shafaqul ahmar. Bang aun pa pula, shafaqul ahmar, aun pa waktu sin maghrib. Amu yanin qawl qadim sin Imam Shafi'i min old. Kabtangan niya, wa huwal asah, amu yaduin, makusog. Kabtangan, iban pini sin mga ulama, sambilha ulama sin madhab sin Imam Shafi'i, karna aun hadith sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, أصحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليك عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق أو ما لم يسقط الشفق. إن وقت المغرب أبابيل غابت الشمس أبابيل تمؤقم لما تسوغ سنبل ما لم يسقط الشفق سنبل بنغدي پملوائن شفق الأحمر. Sabang malawa na, ubus na in waktu maghrib. Jayid, ano kalupahi, itabi ni, butangan nyo sadya, amoy ni in madhab jadid. Sinutang nyo sa baraig niya, in madhab qadim, sambil malawa in shafaqul ahmar, ang panyuhibutang, wahuwal asah, amoy ni in makusubis saramul madhab qadim. Jayid, so ang kamo maaso mangunin las, sambil pa bisag pila tawa kuno gumwa in waktu maghrib ibayta niyo pabila gumwa na malawa na in shafaqul ahmar. Dayid ini siyabot ko sa dyakan yung supaya kahatihan niyo in dua qawl jadid wal qawl qadim. Nah, wal isha'u نعم وقريت المعنى والعشاء دين دي عشاء فتبتب تنيون إن لكتنتها عشاء كاون تنيومان بلك إن شاء الله سبحانه وتعالى سبب أول فلكتوك وقيونا المسجد ين لنباء إن شاء الله سبحانه وتعالى وكذا يبوسة الله تعالى فهملا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.